Yada say ya mo kwa baby Adom TV bedroom dwumade no eso. Yada radio ase asase ne awie Nyankopon no ampa. Hwe ono de nhyase free duada. Ode abewura fie da mu ode yetwa. Ede yetwa bosome de yetwa bosome a akade ye nim nyina. Mesro sorry waka ase awurade medase ana. Onka ye de am ye nkai wo neka. Na ye ono a. Oho odin. Nye unyansa. Nye wadumo. Enye din bia wanya. Papa ya timesro so no pa bia fa na se da ma no se awurade meda se won kwa ne ahoden a wodi ama me obi ehunu nne enso no ane ne nne wo ho ene woni ho ti se wo ho a enye osika ti fa se da ma de obo wo ya da se pa radio fosifo ye ma mo ache ye ma mo akwa ba na efia danti ora besma kasa akwasi si aboaten na mene no ha anopei emena mentia we evia woko nanso e Nyankopon adom ye da nyame ase ohun so yefe me da ase unipa no a eno a ohun so ya bi o yes ohun abotre pa enu no be ye aya de no be ye ohun yefe ni owie ya so woko na one ye nuan makobo mpae ena so ntibi hye we ya begina ha efia mankwata mako enti owie ya we na se no di ni birthday enya nanse mi di akosi ayibosome na wieye nti wo de ani nyambae hwe so de beba ye wie ya meko yo ya wo ye wie wo mana so se e wo ka ni ti meko enti e the whole month nyame adom na next month nso me dofo de ti ono woni me media ma no ti nyina me ginam abusuafo de ni nyina na fi mu nyina e no Yada se papa kwasi so de ba media ma because oni o mind the 17th me a media ma no oni aha so mu ni media ma mo nyame ya de o ma ye nkwa free ya nto ye ntua se ye de bill pa beto ye hu me hu a ye be de kasa nti wa hwe betwam ye twam so na wu so hu nti ya de nyame ase hu me no sa enesu sko no ebeba so Ebeba sonti ya fa hu jim *281# *281# option no e 4 obehu Adom TV ho na wo twa 10 cedi 5 cedi 10 cedi sa wo hu an se ne lucky Friday ene ye che 3000 enipa 3000 system ni mo edin nti se wo twa na wudi a na se wani ma na wo kai nti akwasi yen share the kata no ana yenko online no we call na okay yen for the kata ni okay enti okwadum yen for the kata yen for adomonline.com nsuni na speaker approve NIB's request to meet A+ and Mustapha Ussif. I know your story there here. Who say NIB for say on person mo meet A+ ne Mustapha on separate issues. Obia wo sembisani anu ye bi also. Okay, A+ then be ye ameswale there no. Na unso makoye members of parliament no. Also the fa parliament kwanso. They are just speaker ma wo kwanse. Okay. O meet me at once their friend. Okay. Ti enu ho asem enie. And I say it's strange. Former GPHA Director General on GRA's alleged auctioning of ECG containers. Yes, one more auction. I don't remember meeting deadline. Yeah, the other one. It's where former Director General and also GRA may have auctioned former MD ECG. Osusu say GRA for aton ade no ho. Na how? Better no more to me aton sir. Say okra de ba port. Sir. Na eche what time be 60 days na ya won kwan say dimorichin say eche na aba ho kwan say GRA ebe bon auction and a man for koto so we obi akoto auction car only some man for issue kakra wo ho because o hwe eto na fi also otwia ene e bon auction sika also otwia na ya ma fi say so obetimi amatwia auction car ne dia and I mean as that to be as duty because I'm going to crack but I'm duty 115,000. Meant me and now be auction car corona 85,000. So
And I see a veteran here and also near Cotton. And a Trebiana, one year like it's all and a well. There be one Alberton, and nobody and nobody and no credit. There be a one or she was in Yeding. And it's in Yeding. It's in America, and you one Alberton. They are also a car, crab, a panaka, and a part you enjoy. You're going to be in duty. But a sudden, yo. Yeah. But I know, sir, Omuya Sasa Bay, I'll back account home at year. No cranium, your duties aboard. I'm not doing power. Your duty, your I'm not Now, 20,000. Now we are duty inquire 30,000. I'm nodding. Your duty, your Ghana. Set ye no, ye dollar conversion. A to do porter. Yes. A direct dollar conversion. To no rate near the amount. Because, how about for you say, port for some war. Sekebi omutua wa manone omutua in dollars it omuso an charge rate in dollars hey ebema payment outside no e be difficult ya mom it is okonne se wo free ha akotema port akoyi uka na se dollar na 15 cedis na bedu ne ko 60 on fa 15 na 16 na akwakotua say wo no ko na wo di 15 ko na kwa mu every no e wo sa sa o china bana asa ko 17 because dollar no de ono de bi ice wo ko na di it na man ye how no aside that they can't get be wo airport one more. Or say penny for man nya kono. Man nya na man ma boy din bebre wo memsa no. Asam na yemhwe we no e audio ehu hia pa. What to look out for before buying land. Professor Jan advises. Yeah. Niema e ampo nsase hu sampa ne titwi wo bebia mi gina yin. Yen kran asase so die. Anu odin o. Obetimi a shedan na se asie awie. Na fi no bi beba say ye ne dia na wo bisa wo say na wo tu foundation no wo hin so say ye ne dia ni say ni e bufu kra de gimfi ai de gimfi te say ni paid di pa ko sa Debbie esa say ma kan ayen fona no say jeans as from nsem serious o because nana man bi enu a esa sukuta hemfo nana mo so de say ye nso say wo be ko nana mabu o manyini enti o mo mu ni mo enti o mo na ye no o say asasana na ejifra he for themselves me say me obi ka kire me say ananom court kono no mama no because I'm saying adwuma mpo no say all court every day na ye na adwuma no so ye no nti ehu bi anhya no most of ensasia langas wo so bebre ensasia he for na ton he most of ensasia double triple there many pa 65% of cases in court land oh yes so why do you continue to give it to people now air courses are no I for now with all due respect say agents as from nsem no so I say nsase ne obi ani asase obi ya duda be ne yakode asase bi enu ayo hene bi adia asemo bi enu ayo hene bi adia o se nanom ana ni die because nananom mumu beka ho na ma oha na bedu ba bi adu and not to asase won cross so pay double of that amount to protect assassin esremo mu ko to asase amu hwehwemu ende ayi njancha no pe engaso wawie komu na no ya ban so e di asase share sa no so redo do what I say anti search research search say no we uti ade ba kwa beti odu mu a o say ento asase abra wiebo e won kran ene no kore to asase bre so to bre no wu asase na ye nsuo asase ada say asase we say enti this abeto be wie bedu reni things wo be no ho nde mo ani na ho ene mpre wo ho nso mpre wo ho because omo no ode obeka ne title bibia you careful pa mo ani na ho research double search to sa wo be wie sika na watua no wow asase nkwa wonya wo be ko na langard obi aye kuntan gina so bro waku mumia ni na ho lands commission abuo bi ani ho wuramu o ma to sante wo ho busa wa kwaje wanu ye ni fi wo mo ho enkofa intermediary bia obi amegina ntamu bia anfa ma wo anante ko ho enya ni hafo okwa abuo bi ani ho ye kese ebi wa wetu 200 ebi wa 50 like room yes I do ma third party 2000 3000 oje zo onya hwe odi o mo so mo ye wo anante ko ho and the lands commission kra ha say office na ya kese tele wurwum e wa ko bi se wanu asem o obi aton asase we ama me pese mo check ma me say e jeni wa dan say wa kom ye hwe say ya register and do aton asase no ma wono ono ani din na wo so ana ente sa me dofo
Chon. And first can so command one san wakoye research, double search. Search we, research we, double research we. Ansana wakoye. Odi bedi nkomo ba wo fetchire Collins koye ye sane mani nyina ansana wankaso wabetu antesa waso beshi because a dan cry yes here we see estate kwa obewie na manso ginem ye dwiregu en kanu kura tino obadomonline.com no nefie wante hwe kura na asase na wokoto no mani na ho mpre ahwa na ye kwasidia na ye de be ma afia ahwa na ye Thomas dia na ye de be ma Richmond ti ye me ani na ho Efa Ghanaian publisher Entwasom or the Abanswa for share Apapa Jumedi local government minister for the boss aban the Zoom line oka 1.2 billion Ghana cedis. Ewura nkwa. Eka. Ewura nkwa na ho ka billion Ghana cedis. Na ni na be betu awie. Na no tell man kwa ni mu sa. Eno be nne. Afia. Erunti ni entu adwon efo no ka no. Betimi aka ho. Omo proper kwan de bia no musu. Ese maame ba ku bi kura no proper ni mu ha kura me ntene mi hu ni bi. 1.2 billion Ghana cedis. Cedis ni sa ka ho. Se cedis ni ka ho de na pepe. That's what the cost it is kana. Jaka. 12 trillion. Pepe za na iska. Sika o. Wow. Eka Ghana aban. Obeka na bedwem so. Se eka ombeto ye no. Wow. Ye won krata so sa aban hwe ne etwa de ma Zoom line. Na be betu awie. 1.2 billion. Enye afi ba akoka. Utimu se mfie bebre na apale ya. Pale. Ana na so muso tena ho ama no ye bebre sa. Yes. Hey, yes. Zoom lab just for now no na edin. Trese. But I say affect o mom wo. O say bi na affect ejmefo yi. Eh, to bi tiachira on tiasie. And Zoom line akoji sika no ejmefo ka. But this is coming from the minister now. Also 1.2 billion. Now would be 1.2 billion. Obeda twa ejmefo ka. We do mama na chedodo. I know them. 1.2 billion I know them. So Kwacho for su lied. No agency has invited me in team for Jom. It's Reverend team for Johnson na ekase nura. Fales Kwacho for su betu just say and small Reverend team for your kind no en kontompo no kreba ko kra nim. Emudi ahintire mu bia na. Say o say we mshemi be fa and maybe you say you cocaine free Ghana e kwa amono ne no. Ena Kwacho for su kas o. Mampani say security agency didn't o mon samfre in team for your my friend no so ma. Oh. And a Reverend team for your say or say Fales Kwacho for su. On show krata ba ko ye chese ya to ensa dia frem ya ma anko no so na so to say o ko ti nya kontompo na wodi na ense fata ne kura so the speaker approves arrest of 2 MPs and so yaka wasem ewa Ghana Medical Association mad at Bahama over suspension of waiver on vehicles eti nanka a doctor for crackers bo memu a dito mutwa no ka yi ebika kra free so na ban say Obunchia fully. Neso monia bread and ding. Hey, obis, no obisre. Yes, the Ghanaian publisher Enno. The Chronicle government names 7 reclaimed forest reserves. It abansa so a forest how do cast ya jacket free galam say for and after abandi dinner betuja. Tunya the Chronicle the worker tarabet me akenkai. Was it 7 Abongo boys ran amok in Kumasi, allegedly beat 2 Asafu BB boys to death for stealing iPhone 15 Pro Max. It is a Kumasi 7 hune koso budu time no. And ese koso no. You see a friend Kofobi Abongo boys. And a friend Kofobi so Asafu BB. Near see Asafu BB for na ako via Abongo boys ni be iPhone 15 Pro Max. And no sibam bienu ama say ka say what na no won say do. To omna da hoy. Omna da ho. iPhone 15 Pro Max. Enti yakum nipa. I say Abongo boys. And the BB there. And now we are free Asafu BB boys. How more? Eke Kumasi asem. Eh. Something that tell me a reference budu time no. Kumasi budu. Yeah. Service handsome mun bi na asa starting. Tinipa na ewuda ho because of iPhone 15 Pro Max. Eh. Mun age me bia ye. Trese. Na no ewu we say na odu ho a. So mekum. O mesa double kum. See obeduru okra na. Ti the Chronicle da bakata no. Daily Graphic. GRA assures refund of ye-levy deductions after abolition. Eti yesi mua ye-levy free so still mo sene ani atim ye-levy. Besa refund musika mama. So metimi ri so akosi awie dia nka ye.
They refund. Refund. Obeka say you level start here say 100 cedis for one car. Yeah, and can who know yeah, 100 yeah, refund car back we mean say bin dia kan no ano hwem. And because GR for the one kure. And no see be your young kwade anka ya sempa. By now so dey send this can so omo nte o. Oh yeah, be mo tete binom. Ah, okay. E bi no mo tete o mo. E ti no mo ka say o me refund. Mate wona say ba won say tax no. Ba ku bi de no de yeti o. Yeah, there be a charges. Charges no do to the telcos. Who says na bra na e-levy ba na man forecast e ke fa e-levy no and telcos ne charges ne so. Na e mane ma sa yes no direct. Because that's utua double. This in ya can charges no which is normal. Because your bank transaction charges are which ya. We will deal with galamsey ruthlessly, ban state of emergency, other options on table in team. Abampe the first one moshe say be ban small scale NIB. Say you be declare state of emergency. Etini nyina wo epron so a. So for crowd dey say omo ye terrorists. Omo ye bambofo we difo because the omo ye sensuo no e ma ye yare ekuye. Nti we the odese kan to obi minimu na de oye say ni nya epe. Nti sa na owura I always say Canada and then Friday. Tuesday. Ghana ni akwada me Moscow ni di or Canada ko school. I think as part of say World African Day say. Unma dey show chire Ghana ni no. Ensu na ni ahono. Oh. Ghana ensu na akra na do kan say no, we didn't drink this water in our house. Ghana ni akwada no. Yeah, they chire no. And so Ghana nke class 4 no gina. Em so bomo di obede man. Ye show nsu a. Unu nipa video show ye. Erastus Asare donko. Oh, Canada. And now no Tuesday. No. Yes. See a bo country bia. Ne achire wo de. Na menim ye omo wan papa bia amfa. E do omo so. Amfie ho. Adu Erastus Asare donko video. E da wa febo. And he showed it. I think that one wa ba ku biam say omo de ensuo ebugu. Yes. Say ya label. Yes. And no show you. Different anko brani ho ahwan ni. And I do show you. Wait. Canada. And now Tuesday, yeah. Tuesday has to be American. Yen toko so ne nye ho sa. Ya ka so mo hu ni say no. Upe so mo bia no. Chief of Staff, Finance Chiefs discuss innovative financing models. Enti Owura Julius Debra, Chief of Staff, ene empedifo do desk akra bia bata how do ano. Enya nhyem de enura. O ma penetra mo nyina di komo de afa kwa betimi afa so Mexico sem. Ebetimi agina na so yepa na etimi ahwe aboa ankrankra nyumako nso ewo mai emu. Daily Graphic eno no the inquisitor manfa no enwem srewada. Talk now do. More funds for JDM for abolishing nuisance taxes. Nuisance in inverted commas. Enti President Mama tax audo bia na say so nimfa so no. Wo twetwem sa e de frost house na sabeje fifo ni wa Gold Board comes alive. Eti Gold Board nso say penfo say abasetena. Ye be bo ma Ghana gold eto etimi akọ na post support Adom fire victims. Wona jabrane eto ne mamu kumase Adom peace eto dem no. Dr. Matthew Wempenso akoyo mado e be 100,000 Ghana cedis. So munye emfa and so more asne. The inquisitor and the ebai. Yada sinti yadi si radio for su yada mo ase papa pasa mo so mo faye. Channel so sesiko sika I Eric Beba na first draw no asha siesta 281 hash. Na option here 4 and then Bernard Padi Boche order the bebenti Mr. Gum 10 city na eja onima na wokro no wi ahun se pebeba na afem komo ba ku wienu bi asemidika pensem mu ato so no ne bedwom no ai de bro afia amankwa tamaklo mene akwasinsi yada se yakwaba